nibyo munyemerere mbasuhuze kandi bifurize kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye mu Burundi, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse n'ahandi muherereye. Bifuriza kugubwa neza, ari nako mbonera kubaha ikaze hano kuri John Info muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro. Yumva kuri mikoro ndi Bosco Mutamu cyane, tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru byibanda kandi bigaruka cyane cyane ku nkuru zo ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byihutirwa cyane, reka tubanze turebe aya makuru, hanyuma ibindi tubigarukeho mu minota ikurikiyeho, kuko aya namwe makuru yihutirwa cyane kandi y'ingenzi kuri umwe uwo ari we wese. Abagize itsinda ryo mu mutwe wa 23 bamaze gushyira hanze amakuru yihutirwa cyane nyuma ko hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri hakomeje kugenda hamenyekana amakuru ku bijyanye n'imirwano mishya yongeye gutangizwa by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni Kamanyora mu mutwe wa 23 ushize hanze itangazo. M23 yasohoye itangazo remereye ryibasira uruhare rw'u Burundi mu mvururu zo mu majyepfo mu by'ukuri ya Kongo, ubwo nuva mu Pretoria mu majyepfo ya Kongo, mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Amajyepfo. Iri tangazo rikaba ryashyizwe ahabona tariki 3 Ukuboza 2025. Kamanyora niho bagarukaga mu mutwe wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo, wasohoye itangazo rikubiyemo impungenge z'ubwiyongere ngo bw'ibyo bise ubwicanyi ndetse n'isenyuka ry'ibikorwa remezo mu majyepfo y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bashinja igihugu cy'u Burundi gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere ndetse no gutuma abaturage bahunga ku bwinshi. Ni mu butumwa bwabo 23 berejwe mu ry'uruzi rwa Kongo yatangaje ko idafite gahunda n'imwe yo gutwara ubutaka bw'u Burundi, ariko ikemeza ko icyo gihugu gikomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze mu bitero by'amakimbirane hagati n'imipaka n'ibikorwa by'iterabwoba bimaze iminsi byibasira abaturage bo mu turere twa Walungu, Vira ndetse na Fizi. Ibyo mu 23 bibarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo iravuga ko byangijwe harimo nk'ibitero ngo bikomoka mu Burundi bikaba byarangije cyangwa se byarasenye byinshi. Mutwe wa 23 watangaje ko ibitero bikomeje guturuka i Burundi bikomeje gusenya imihanda ndetse n'ibiraro, gusenya ibigo by'amashuri n'amavuriro, kwica abaturage ndetse no kubashyira mu buzima bubi bukomeye, ngo hari kubasiga kandi mu bwoba bukabije ndetse kwangiza amazu n'ibindi bikorwa remezo by'abaturage. Ati ubwoba bwateye rero impunzi nyinshi guhungira mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bihugu by'ibituranyi. 23 umutwe warizwa mu ry'uruzi rwa Kongo urashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gufasha izo ngabo. Mu itangazo ryabo 23 yavuze ko ingabo zikorera ku butegetsi bwa Kinshasa zifatanyije n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa ngo bise ibyo kwibasira abaturage mu bwoko bw'abatutsi mu bwoko nanone bw'abanyamurenge cyane cyane muri Minembwe, aho ngo hibandwa kubatera ubwoba ndetse no kubasaba guhunga ingo zabo. Ubutumwa kuri abaturage ati mube mutuje turi kumwe namwe. Umutwe wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo wasabye abaturage batuye mu bice biri mu bibazo gukomeza gutuza ndetse no kwirinda panike, abavuga ko ngo haza gukomeza kubaho kubarindira umutekano kandi ko mu by'ukuri ngo biteguye kurinda abaturage kuva aho igitero cyaturuka hose. Umutwe ngo waba wemeje ko uzakomeza gukorana n'abaturage mu kubungabunga umutekano ndetse no kurinda ko habo gukomereka. 23 umutwe ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo ibyo wasabye u Burundi mu gusoza inyandiko. Umutwe wa 23 wasabye gukuraho byihuse ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo by'umwihariko hano mu Burasirazuba ndetse no mu gice cyose cya Kivu. Uvuga ko kuba izo ngabo ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cyugarije ndetse gikurura ibibazo by'umutekano muke kandi gituma aka karere gakomeza guhungabana. Itangazo ryashyizweho umukono na Sylvestre Kanyuka, Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho muri 23 ryasohowe i Kamanyora tariki 3 Ukuboza 2025. Nk'uko bigaragara kuri iyi nyandiko rero yashyizwe hanze cyangwa se yagaragajwe n'umutwe wa 23. Ndekubitsa ko ibi bije nyuma y'icyo ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bwaburi gutegura, ndetse ni nanone kandi nyuma y'amagambo yavuzwe na Tracy Kayikwamba wa Guinea, Felix Tshisekedi kandi nawe yamaze kugera i Kinshasa, bivuga ko yaba hari impinduka zikomeye cyane arimo akora cyangwa se arimo gutegura
ni mu gihe kandi bibaye mu gihe Uburundi buherutse kugaragaza umujinya ukomeye cyane bivuye cyangwa se bitewe n'ibitero byavuzwe ko byarashwe ku butaka bw'u Burundi, no kuvuga ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi bikozwe n'umutwe wa 23. Ibi nabyo bikaba byarabaye kimenya bose ku bijyanye n'icyo Uburundi bwatangaje. Harimo kwitana ba mwana, harimo umujinya udasanzwe ugaragazwa n'impande zitandukanye hano muri iyi ntambara. Byose bikagaragaza impinduka ndetse n'ikigero intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igezeho kuri iyi nshuro, ko kidasanzwe cyangwa se cyamaze kuba ikigero kiri hejuru cyane hakurikijwe amakuru ari kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bigaragara ko habayeho cyangwa se hari indi sura nshya ikomeye y'ibiri kujya mbere kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nyuma y'imirwano cyangwa se y'urugamba rwangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatumye hatangira kuvugwa ko Kinshasa ishobora kuba iri gushyira imbaraga mu gisirikare kugira ngo yerekane ko amasezerano atayambura uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse n'uburenganzira ku gihugu cyabo, cyane cyane mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa 23 bikomeje kumera nk'ibyiyongera. Uburyo bikorwamo rero ndetse n'ikimenyetso cy'umwuka utuzuye, ngubwo Tshisekedi yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, ntabwo yakiriwe mu buryo busanzwe nk'uburyo bikorwamo, ariko abaturage bari aho benshi, ndetse abaturage bamwe bagaragaje amagambo yo kwamagana, mu gihe abandi berekanye kutanyurwa n'uko yashyize umukono ku masezerano. Ariko kandi bikaba bivuga ko ngo biturutse ku bikorwa Felix Tshisekedi ari gukora, asa nawe noneho n'uwakurikije imyumvire ndetse n'ubushake bw'abanyekongo. Abasesenguzi b'imbere mu gihugu babona ibi nk'igihamya mu by'ukuri cy'uko kurwanya amasezerano ya Washington bitari gukorwa, ariko kuyakurikiza nabyo bitari gukorwa, ndetse n'umurindi mushya w'igitutu gikomeye cya politike imbere mu gihugu. Gahunda nshya ya gisirikare hashingiye ku byo abategetsi ba gisirikare batangaje nyuma y'inama yo kuwa gatanu, Perezida Tshisekedi yahise atanga amabwiriza yo kongera kohereza ingufu zidasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, kongera ibikoresho bya gisirikare ku ngabo ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba, guhuza ibikorwa n'ingabo ndetse n'abafatanyabikorwa, no gukurikirana ku mpera z'icyumweru uko ibikorwa n'urugamba bihagaze. Ni ukuvuga ngo buri mpera z'icyumweru hagomba kuba igikorwa cyo gusuzuma uko ku rugamba bihagaze n'umusaruro umaze kuba wavamo. Abisobanura, umwe mu baturutse muri iyi nama yagize ati, amahoro yasinywe i Washington ntabwo yahagarika uburenganzira bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo kwirwanaho. Perezida yatanze amabwiriza yihutirwa yo kongera imbaraga za FARDC. Ati, ngira ngo wumvire ijambo. Umwe mu bari bari muri iyi nama yasohoye amakuru avuga ko ngo avugira ijambo ngo amahoro yasinywe i Washington ntabwo yahagarika uburenganzira bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo kwirwanaho, bityo perezida yatanze amabwiriza yihutirwa yo kongera imbaraga za FARDC. Umwuka w'amahoro urimo amarenga y'intambara. Nubwo amasezerano ya Washington ari intambwe ikomeye n'urugendo rwogosha umwiryane hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibiri kubera ku rugamba n'ukwakira Tshisekedi i Kinshasa bigaragaza ko iki cyiciro gishya gishobora kuba kirimo amarenga y'urugendo rutazaba rujya amahoro nk'uko byitezwe. Sida Kivu ikomeje kuba ikibuga gikomeye cyerekana ishusho nyayo y'ukuntu amasezerano mpuzamahanga ashobora guhura n'ukuri kwa politike n'imirwano yo mu gihugu. Tukiri aho, Tracy Kaikwamba Wagner atangaje byinshi i Washington. Repubulika Demokarasi ya Kongo na Washington, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga atangaje ubutumwa abaturage bo mu bice bifatwa n'inyeshyamba bifitwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Bivuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe hari ubutumwa yahise agenera abari mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ubwo butumwa ni ubuhe? Niho ruzingiye nanone, ubwo tuvuye ku bya Tshisekedi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner yagejeje ku baturage b'intara zo mu burasirazuba ziri mu maboko y'inyeshyamba za 23 n'abafatanyabikorwa bazo ubutumwa bwihariye nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali. Uyu mwanzuro mushya w'amahoro urashimangira intambwe nshya mu rugendo rwo kugarura ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rumaze imyaka irenga 10 rwugajwe n'intambara ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Ubutumwa bwa Minisitiri Kaikwamba ku baturage bo mu duce twafashwe, mu butumwa bwe
Minisitiri Tracy Kayikwamba yasabye abaturage gukomeza kwihangana no kwizera inzira ya diplomasi. Anibutsa ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze ibatererana mu bihe bikomeye banyuzemo. Yagize ati abaturage bose bari mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za 23 ndetse n'ababafasha. Ndashaka kubagezaho ubutumwa bw'ihumure. Amasezerano ya Washington yigeze gusinywa si iherezo ry'urugendo, ahubwo ni intangiriro y'icyizere gishya. Guverinoma yanyu iri gukora ibishoboka byose ngo mukomeze kugira umutekano n'uburenganzira bwanyu. Akomeza agira ati ndasaba buri muturage kuguma hamwe ndetse no kwirinda ibikorwa bishobora gukoma mu nkokora ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Mwese muri abanyekongo kandi ntimwasizwe inyuma. Tuzakomeza kubarwanira, tubakorere kandi tubagezeho amahoro arambye. Bivuze iki? Bivuze ko ibyo ashatse kuvuga, aravuga ati nubwo hari bimwe mu bitabageraho, nubwo hari gahunda za leta zitabagera, nubwo musa nkaho mu duce twakomywe, ariko vuba bidatinze leta irimo iragira icyo ibikoraho. Minisitiri yongeyeho ko amasezerano yo muri Washington ateganya inzira zose zinoze, harimo kugarura imipaka yemewe hagati y'ibihugu byombi, gusubiza abaturage mu byabo, guhashya imitwe yitwaje intwaro ndetse no gushyiraho uburyo bwo gukurikirana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe mu gihe cy'intambara. Amore yitezwe nyuma y'amasezerano. Amasezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki enye Ukuboza 2025 ndetse n'amasezerano agamije guhosha umwiryane umaze igihe kirekire hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no guhagarika imirwano ikomeje kwibasira intara za Kivu. Ni amasezerano yitezweho gushyira iherezo ku ihangana rikomeje hagati ya FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ariko guverinoma ya Kinshasa yatangaje ko izakomeza kugirana ibiganiro n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo n'Umuryango w'Abibumbye, kugira ngo uyu mwanzuro ushyirwe mu bikorwa mu buryo bwihuse kandi bwubahiriza abaturage bose. Abaturage barasabwa gukomeza kuba maso. Mu gusoza ubutumwa bwe, Minisitiri Kayikwamba yasabye abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gutanga amakuru yose y'ibyabangamira umutekano. Ati amahoro n'urugendo, dukeneye uruhare rwanyu, amajwi yanyu n'urugwiro rwanyu. Twemere ko icyiciro gishya cy'amahoro kigera kuri buri muntu, muri buri mudugudu, muri buri ntara. Tracy Kayikwamba nguko uko yashoje avuga. Ese ibi biragana he? Koko birategura amahoro cyangwa se birategura intambara? Tshisekedi gusa nkaho yamaze guhindura ibintu byo bimeze bite dukurikije ibiri kugaragara? Ibi nabyo nibyo kwibazaho. Mu by'ukuri kimwe mu bindi bintu ugomba ko wamenya, kimenyetso simusiga kigaragaza ko noneho ubwo imirwano igikomeje kandi ifite intera. Umwe mu bafatanyabikorwa ba mbere b'imbere indani ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aciye amarenga, ahita yohereza ingabo ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Kandi murabizi aba basirikare ni babi cyane, nta kindi kintu bagiye gukora. Amakimbirane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare babarirwa mu magana bambutse berekeza Kivu y'Amajyepfo mu gihe imirwano igikomeje. Ku ya 3 Ukuboza, ingabo zibarirwa mu magana z'abarundi zambutse zinjira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zisanga izindi ibihumbi n'ibihumbi zagiye zambuka mu bihe byagiye bishira. Ndetse bivuga ko tank ndetse n'intwaro zikomeye nabyo byambukijwe mu gihe imirwano yari yiyongereye hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Izi nkunga zasobanuwe n'abatanga buhamya ngo zingana ni amabattalion, aho banyuze ku kiraro cyaho bita Nyamoma bagana ku birindiro biri aho bita Rubarika hagati ya Ruvungi ndetse no muri groupement ya Itara ku butaka bwa Uvira. Imirwano yadutse tariki 2 Ukuboza hafi y'uruzi rwa Rusizi, igaragaza igice cy'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nk'ibice byibasiriwe cyane. Nyuma y'ihuriro ry'ingabo z'abanyekongo, abasirikare b'abarundi, imitwe y'iterabwoba bivuga ko ngo irimo itana mu mitwe, aho 23 na wazareni ifatwa nk'imitwe y'iterabwoba, hamwe no kugaba ibitero rero byinshi mu birindo bya 23 byangijwe. Ariko kandi amakuru aturuka muri utwo duce yemeje ko ingabo mu by'ukuri za 23 nkuko babyita, ariko kandi uruhande rwa leta ruvuga ko ari inyeshyamba bagabye ibitero Katogota ndetse n'aho bita Rupango mu rwego rwo kugarura imidugudu, ariko birananirana. Ibi bice biguma mu maboko ya guverinoma kuko bamaze kubifata. Nkuko byavugwaga, inyeshyamba ngo zaje kugaba ibitero mu matsinda agiye atandukanye, kandi zirifuza gufata imidugudu igera kuri 6 harimo n'uduce twa Rubarika. Ahangaha hahise hashyirwa bataliyani y'abasirikare benshi cyane b'u Burundi bari bamaze kuhagera. Abibonye bavuze ko abasirikare benshi b'Abarundi baje mu by'ukuri kuhagera nyuma y'uko kandi
kuri uyu mupaka uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari humvikanye amasasu menshi cyane. Umwe mu basirikare b'Abarundi yabwiye itangazamakuru ati urugamba rurakomeye, atari ko dufite ibikoresho kandi twakira ubufasha bugomba kudufasha. Imirwano yateje ubwoba ku ruhande rw'u Burundi, ariko ibi bikaba byabayeho ubwo imirwano yabaga hari ibisasu byateye ku Burundi byaje gutera ubwoba bukomeye cyane. Mu by'ukuri atira inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirimo kwifuza kugera Uvira, ndetse kandi bivuga ko ngo bashaka kwegera imipaka ihuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukubira no guhagarika ukuza kw'abasirikare b'u Burundi. Kuva mu 2023 Burundi bwohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi mu burasirazuba bwa Kongo mu masezerano ya gisirikare ya Kinshasa kugira ngo bashyigikire ibikorwa by'ingabo za guverinoma byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa 23. Amakuru aturuka muri ibi bikorwa avuga ko uku kohereza izi ngabo kwateye mu by'ukuri ingabo mu bitugu FARDC, ndetse binanoza imikoranire n'ubushuti hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe na Perezida Felix Tshisekedi. Muri iki gihe ingabo z'Abarundi zirenga ibihumbi 20 zirarurwa ko zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo ari benshi kandi bivuga ko bitwaje intwaro mu mitwe igiye itandukanye harimo n'irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorana na 23. Kugeza uyu munsi rero mu by'ukuri biragaragara ko ku mirongo imbere ku rugamba hakiri urugendo rukomeye cyane, ariko tukiraho reka nkubwire ko hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23 ari andi makuru yaje kumenyekana. Ubutegetsi bw'u Burundi bwivuye inyuma bwamagana umutwe wa 23 ku kurenga ku murongo utukura ndetse no kugushotora iki gihugu. Guverinoma y'u Burundi yagaragarije umujinya umuranduranzuzi cyangwa se umwe bita simusiga umutwe wa 23 nyuma yuko ingabo zawo zirashe ku butaka bwa kiriya gihugu. Kwa gatanu tariki 5 Ukuboza nibwo 23 yarashe ibisasu biri muri zone Rugombo aherereye mu yahoze ari na Cibitoke. Amakuru avuga ko kimwe muri ibyo bisasu cyashenye imwe mu mbunda nini y'ingabo z'u Burundi zari zifashisha yari yazonze cyane bo mu mutwe wa 23 mu duce twa Kamanyora na Katogota. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X we agaragaza ko igihugu cye kigomba kugira icyo gikora ku byakozwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Mu mvugo yuje umujinya yagize ati ibyihebe bya 23 bishyigikiwe n'u Rwanda byatewe bombe ku butaka bw'u Burundi kuwa 5 Ukuboza. Ubushotoranyi nk'ubu ntabwo bwemewe, bityo ibikorwa bikwiye bizafatwa mu rwego rwo kurinda abaturage b'u Burundi. Gitega yagaragaje uburakari mu gihe ingabo zayo zimaze iminsi ibarirwa muri 4 zisuka ibisasu Kamanyora ndetse no bindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo nk'uko bivugwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 mu matangazo bagiye basora y'uruhererekane. Kugeza ejo kuwa gatanu amakuru yavugaga ko hari bamwe mu baturage bahunze babarirwa mu 1500, ndetse kandi bikanavugwa ko ngo abagera kuri 23 bari basize ubuzima mu bitero bikomeye cyane byari bikomeje kugenda biba muri utu duce tugiye dutandukanye. Tukivuga ku by'abaturage bahunze, ibinyamakuru bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bikomoza kuri izi nkuru. The Guardian hari ibyo yatangaje ku bijyanye n'abaturage barimo bahunga. The Guardian yanditse inkuru ivuga ko ngo nyuma y'umunsi umwe gusa abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunze nyuma y'umunsi umwe gusa w'amasezerano ya Washington, ibyateye ihurizo ndetse no kwibaza kuri benshi. Ati imirwano mishya mu burasirazuba bwa Kongo yatumye abantu babarirwa mu magana bahungira ku mupaka berekeza mu Rwanda nyuma y'iminsi umwe gusa amasezerano y'amahoro asinyiwe i Washington DC. Amasezerano yo kuwa 4 yaragamije gushimangira umutekano ndetse umutekano, ariko nta ngaruka nini zigaragara ku butaka kugeza ubu byigeze bitera mu gace kamaze imyaka 30 karimo amakimbirane. Kuwa gatanu abarwanya umutwe twaje intwaro wa 23 urwanya leta barwaniye mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ingabo za Kongo, abo bari bashyigikiwe n'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi mu by'ukuri bo mu Burundi boherejwe n'u Burundi n'uvu ruhande rwa Kongo. Impande zombi zirimo zirarwanira kugenzura ibice birimo Kamanyora ahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi, ndetse bivuga ko ibice bishaka ko mu by'ukuri bitakomeza kubarizwa mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Bivuga ko ari ibisasu byatewe ndetse byatigishe inyubako Kamanyora, ibyatumye bamwe mu baturage batangira no guhunga nk'uko umunyamakuru wa AFP yabitangarije mu gace bita Bugarama aho yari aherereye
umupaka uri ku rubibi ku birometero 2 ndetse na 3 Prito ku birometero 2 ndetse n'ibirometero 1.3. Kwa gatanu M23 yashinje ingabo z'u Burundi ko zarashe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta nkomye, no kuvuga ngo nta rutangira. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi agera kuri AFP avuga ko bashimangiye imyanya yabo kugira ngo barengere abarwanyi ba M23 ndetse n'abashyigikiye u Rwanda. Amakuru akomeza avuga ati imirwano irimo irakomera, ati hariho akaga gakomeye, ibintu bikomeje kwiyongera ndetse mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Amakuru akavuga ko igihugu cye nuvuga ngo Burundi nanone budashobora gukomeza kwemera ibirimo bikorwa kugeza kuri isaha. Mu by'ukuri bivugwa ko abo mu mutwe wa 23 barimo baragerageza ndetse no gutegura kwinjira muri Uvira, ariko kandi AFP ikaba mu by'ukuri umwe mu banyamakuru wayo waganira na The Guardian yavuze ko abo mu mutwe wa 23 batarabasha kubigeraho. Amakuru avuga ko imirwano irimo irakomera ndetse ari n'akaga gakomeye cyane, ko ibintu bishobora kuza kurushaho kwiyongera bigafata urwego rukomeye cyane mu gihe kandi impande zombi zikomeje kongera imbaraga. Ni ukuvuga Burundi rwa 23. Hassan Shaban, umuyobozi w'ubutegetsi muri Kamanyola, yavuze ko amashuri, ibitaro n'amazu y'abasivile byose byarashweho ndetse kandi abaturage benshi bahunze. Umwe mu batangabuhamya witwa Immaculée Antoinette ukomoka bita Iruhamba hafi ya Kamanyola, we yagize ati ibisasu byaturikiye hejuru y'amazu, twasabwe gukomeza gufungirwa mu ngo zacu ariko byasaga naho bidashoboka, ati bamwe bahunze. Ku ruhande rw'u Rwanda bamwe barimo mu by'ukuri ngo bahunga mu bice bigiye bitandukanye, baravuga ko rero urugamba ruri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo rwarushijeho gukara ndetse no kuba imberenge kandi ibintu bitoroshye cyane. Ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mw'abantu mwe mukomeje kwiyumvira cyangwa se mukomeje kuba mwabona uko ibintu birimo biragenda bigenda. Ni imwe mu ntambara zikomeye cyane z'urudaca zakomeje kugenda zigaragara no kuri ubutaka. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, iyi ntambara mu by'ukuri ibaye nyuma y'uko ibiganiro bya Washington DC cyangwa se byasa nkaho byahuriranye, ariko nyamara Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we mu gutangaza ku bijyanye n'ibiganiro yari yavuze ko ngo ahagaritse intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bamwe mu bahanga bavuga ko mu by'ukuri ibintu byayoberanye ndetse mu kubitekereza byateye urujijo, ubwo abantu benshi koko bari bafite icyizere bavuga bati ubwo hasinwe amasezerano, mu by'ukuri ubwo hasinwe amasezerano ibi biraza kugira iki, ibi biraza guhagarara. Icyo cyo ugomba kuba wakimenya, ariko ntago ariko byagenze ndetse bivuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine nk'uko byumva abaturage benshi bakomeje guhunga. Hari amashusho ndetse n'amafoto agaragaza bamwe mu barwanyi imitwe twashe intwaro 23 barashwe n'ibisasu by'indege ndetse za Kongo, ariko kandi nanone bikavuga ko urugamba rugikomeje.